Day. Baya? Day istorya kanyang Nyaman datan. Nakitat ni Mami di plaza. Katay. Datig kadwa-kadwa na nga lalaki. Ni mamem. Wan, daday. Dati kadwa-kadwa na nga lalaki. Hapon nagalahas. Nag-nisay, daday. Nakaluluk magpay. Kasla na ipatugaw nga kuribo. Ayan, daday. Talang ka nga nagalas. Nakita mo lang siguro, bakag sarwa ka. Ay na, apaw. Sigurado ka nga ni mamem data? Wan, daday. Madi lang nakita unay ajiro pati lalaki ka, ta nakatalikod suda. Ngam ni mamay, sigurado nga ni mami aji, daday. Nga tikulay tibado na aja lalakay? Dark blue, daday. Napo, talaga nga nagalas, daday. Sigurado ka? Wan, Nakakita. daday. Napo, talaga nga naggalas. Ay na, apaw. Tayo na data nga mamem. Bakit? Bakit? Ayun, Mau. May kaman tayo. Apo ate, ang payakas la kalam uraman. Ano lagag nagpatpaturog ak ti ubeng. Nakaring-ringgor ka baya. Ampay. Sino ka nung kadwam nga lalaki di Plaza? Nagalas ka na kung na Israel. Ay, nalakay. Ampay nalipata maun. Nagmalmalunta nga nagkadkadwa di plaza. Daday, dana ko. Ay na. Mayat tadakan. Ay na po anak kanya orasin na inasupngutain. Umununa pa'y mga agapon magtimanok ng musika. Bintupay ko naan ni mami, daday. Dadjipay la plaza. Ay na po anak. Kita di pala plaza ni mami ata pimila ti ayuda anak kau. Ay, makadlawa man, daday. Kanya man dinadlaw maun. No, ayuda, atid dog ti pila. Nung meeting, ganda ni awan, tagpalista. Daday, atin na, ginaalak intimat. Ato Jack sa miyaon. Wan, daday. Oy, talaga mo ta. Very good Nagngatu 90 over 100. Wan, daday. Ato'y tinaalam Jake sa Mau 90 over 100. Wan, daday. Kaslawang bilbilib mo kanya. Ay na, boy Zyle. Mamukan sigurado ka to'y ato'y tinaalam 90. Wan, daday. Kaslawang bilbilib mo ti anak mo. Ay na, boy Zyle. Mamukan. Sigurado lang anga hang kaagululbud sigurado lang hang ka nga nagnaynayaw ti zero ditaw yan nagkaw. Kawan mat, daday. Baka nagnayon ka lang mo ti zero ditaw. Mabimot daday. Sigurado ka? Wan, daday. Ay na, Poisel, siguradom lang hang ka nga nagnaynayon ti zero ditoy. Siguradom lang hang kagululbod. Ay, naapaw, talaga lagot ka kanya at no maamuak nga gululbod ka. Kung ngay maamuan, daday nga, madina nagnayon ti siraw. Ay, kini very good ka anak. Kini 90 ko naman. Nagngato ti score mo anak ko. Di very good ka. Ano hang ka nga nagnaynayon ti zero ditoy. Yes! Baglaki din, ta-19 na yun ka. Yes! Baglaki din, ta-19 na yun ka.